Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde mınday deydi. Tuğba, suyunüç bolsun, liman, kimler üçün? Vacede fi sahifetihi istiğfaran kathira. Kaysıl adamdın amal kitabında öte köp istiğfar bolsa. İstiğfar degen emne degen? İstiğfar degen pende ar kayсыл учурда Allah Taalaga тоңмойундук кылып, кандайдыр бир туура эмес иш кылгандын артынан Allah'a tövbe kılıp keşirim suronun atı bul istiğfar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir berekeli hadisini aytıp жатат. Allah Taalaga tövbe kılgıla jana istiğfar kılууну özüңөргө бекем туткула. Эмне үчүн? Себеби men gününe bir rivayatta 70 жолу, экинчи bir rivayatta 100 жолу Allah'tan keşirim surap istiğfar kılam deyт. Albatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günödөн таза. Peygamberimizni Allah Taala таза kılıp jaraткан, günö kılgan emes. Бирок Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gününe 100 yoldan istiğfar kılıp жатат, emne üçün siminen bizge üretüş üçün. Peygamber Aleyhisselam başka bir hadisinde aytat, "Men lazimel istiğfara." Kaysıl adam özünü ar dayım istiğfar aytuunu, "Astagfirullah, Allah senden kechirim surayım" dep istiğfar kılууну özünü bekem tutkan bolsa, "Ja'alallahu min kulli diqin mahraja." Allah Taala ar bir kıyınçılıklardan jеңилчилик Allah Taala жол ачып берет жеңилдикке. Wa min kulli hammin faraja. Ал эми ар бир кайгы, капа инсан баласы кээде кыжалат болот, мына ошол кыжалатчылыктардын баардыгын Аллах Таала кетирет. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Жана инсан баласы ойлобогон жерден Аллах Таала рызкы эшиктерин ачып коет.